Dayawan taku si kabunian begel sin inam amagna.
kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat. Pato Mawu penutipapa neno ani kple kata. Sa iba't ibang panig ng mundo. Meji be mia apa mianovi amabato siwo la kapa apa de shade siwo le plimi le MCGI pa Dɔmenyowɔwɔ pa dodo lama. Kan hafi mia ayi eji ena wanala wɔwɔ pa apa bubuadu la mia mia pem be mia awada ka plimi. Mia aduk pada ada apa namanya apa to Mawu la. Namanya kata mia aduk pada. Ama naming dakila at makapangyarihan. Mia fufu mauga nusu kata to. Panginoong Jesucristo. Lemia apa to Yesus Kristo pengkoma. Mga nilikha na buo ang pagtitiwala. Mia usiu na wala. Miedo jidanuwo lipo. Bawinya mia Mawu. Sibo nunyo kata tsunami. Silemia silem. Kekasiam. Lebieto agbe kple nusa. Silebia silei siamala. Yakata. Yela akpadam na popo. Bena yi eji. Hele nublami kom nami. Sa aming paligid, sa kabila ng kahirapan ng buhay, binubuksan yung mga kamay. Nila fupam la agbamala. Kami ng para sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kamala sa samhala. Sa lahat, aming Enamnya penyanyaw ang pananatili. Pupu gaula nila akbadam. Ikaw po ang Diyos. Hena xɔse. Sa oras na ito, Sila miaƒe dziwo me la, bawoe nye mia Mawu nuso katã tɔ la. Le ɣeyiɣi sia me la, míele gbe dom ɖa hena tsɔ míaƒe nu vɔ̃ siwo míewɔ la ke mí. Míeʋu eme le wò ŋkume kɔkɔe la gbɔ. Be ne kpɔ vodada aɖe le míaƒe dɔwɔnawo me la, tsoe ke mí fofo. Abe ale si míawo hã míetsoe ke ame siwo wɔ nu vɔ̃ ɖe mía nu la ene. Míele gbe dom ɖa bena anɔ kpli mí. Abe ale si míaga aɖo to ase program sia. Hena beƒãɖeɖe le viɖe si míakpɔ tso eme ne míele awusewo me ɖe asi. Tsɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe la kpɔ míata, mía viwo siwo nye wò dɔwɔnuwo le be mía katã míate ŋu aɖe gbeƒã wò xɔxɔ ƒe nyanyuia hena mía nɔvi amegbetɔwo. Yra mía katã anɔ anyi kple mía dometɔ ɖe sia ɖe si le program sia kpɔm be woase egɔme. Suite le vevie be woase wò nyawo ahanɔ wo dzi wɔm la. Le viɖe si doa tso eme hena ame siwo srɔ̃ nu ale si woavɔ̃ wò la eye wodo dzesi wò ŋusẽ la. Na wò ŋutipapa naɖu dzi le afi sia afi. Akpe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili sa ating lahat. Pagbati sa inyo. Mawu ƒe ŋutifafã nenɔ anyi kple mía katã nɔviwo. Míedo gbe na mía katã le xexea me godoo. Míawo míenye Mawu ƒe hameviwo le xexea me godoo eye wole míaƒe nusɔsrɔ̃wo kpɔm tega le UNTV la dzi kpakple míaƒe yaʋalawo dzi afi si Mawu ƒe ha la le. Alo MCGI ƒe wɔna wowɔnɛ tona to Facebook dzi. Nenema ke miate ŋu akpɔ mi le MCGI channel la dzi le YouTube dzi. Efie na mi tso Philippines to me eye esia nye MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔ la.
Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience natin ang Fiensiala, Mesiola no Niklimi, la Kajila, Unyamiano Viado, Sunas to MCGI Lama, Mawu Hama, la San Simon, Papanga, Pantuma, ke Novnutu Joseph, Eyenya Unu Nolala, Apima, Yita Mina Nyakata, Benyato Seji Adamiano Yamatobo, Aloke Fiena or Novnutu Joseph. Efien Kuya, Eye Apena Mawu. Ada mon poposi unami bemia akpo kumanda miapa MCGI apa dona lama eye bemia dagba pa na khakhabli bola kata mia mawula pa dɔmenyonyo akpena mawu to nyenuti kokula yo akpe gadana ravinu tu Joseph sicho papanga mtoma eye mia ayi eji ada mianovi amagbatogbo la mosia monusi miate ato anya kpodeng ade nawo wanya mawu ko dɔmenyonyo suade na mianovi amagbatogbo bemia ada gbapa apa bubu apa kafu la bemia kata mia aten akpede mianwa unuti ada mianovi amagbaton siwo ya tula la padu vailama amagado uglobe mia apotola pe vava agogo eye wodomoto adeke pe nyagboglo va ama o le nyateƒe me la va se ɖe fifia la enya nusi amewo le nufonchom kake nyaka koŋu Biblia la gblɔ tso mia aƒetɔ Yesu Kristo ƒe tɔtrɔ gbɔ la nu mina mia ɖo to mia se esi patuloy na tumataas ang la pebla abado mapayila jojomofoku pe nuwɔnawo la wole egɔsɔm ɖe edzi eye egble nu le ame geɖewo ŋuti eye ede ame xexlẽme milion kple ge kpui ƒe sia ƒe elabena míebiana esia be ɖe wònye mía aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vava ƒe dzesia togbɔ be aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ kɔtɛm be ame aɖeke manya ŋkeke kple gaƒoƒo si dzi wa ava o gake la ame aɖewo gali kokoko la gblɔ ŋkeke si koŋ eƒe vava la ava abe William Miller egblɔe be ƒe 1943 la ava Harold Compey ame si de agbeƒã le radio dzi le Amerika eɖe gbeƒã gblɔ be xexe awunu ƒe 1980 ƒe dzinu ashik andrelia ƒe 2020 ƒe ŋkeke gbãtɔa Jose Louis egblɔ be xexea awu enu nene ƒe nu siawo katã la eye klɔ ne wònye be eɖewo wogblɔ meva me o hã la ame aɖewo kokoko wogale ŋkeke aɖe gobi nam si me Kristo atrɔ agbɔ nu kawoe nye eƒe vava ƒe dzesi eye nya kae Ŋɔŋɔ Kɔkɔe la gblɔ ne eva aƒetɔ Yesu Kristo ƒe tɔtrɔ gbɔ va la nu le Mateo tabla 24:36 gblɔ be ke le nukeke me kple gaƒoƒo ma ŋuti la nyina miakle nɔvinyɔnu los egblɔ bena ke le nukeke ma kple gaƒoƒo ma ŋuti la ame aɖeke menye o mawudɔla siwo le dziƒo kple vi la hã menye o negbe fofonye ɖeka ko Kristo gblɔ be nukeke la kple gaƒoƒo ma ame aɖeke menye o mawudɔlawo gɔ̃ hã si le dziƒo la womenye o ne mawudɔlawo ŋutɔ siwo li kple Mawu le dziƒo woma anya nukeke kple gaƒoƒo la o la nenema ke wu míawo amegbetɔwo nya sia te Kristo gblɔ be ame aɖeke menya o yeta la enye beble eye enye nufiafia gbegblẽ be na agblɔ ŋkeke si koŋ kple gaƒoƒo si dzi wòa adzɔ yeta ne wòanye be mia asi beƒãɖela aɖe le nukeke la kple gaƒoƒo la gblɔm alo nukeke ka kple gaƒoƒo ka wòa anye o la gblɔm be ʋɔnudɔdrɔ̃ alo aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vava la ave me la
godo esia mele teƒe o alo ʋɔnudɔdrɔ̃ alo xexea me ƒe nuwu leke woayɔ esia o godo esia beble ye hena mía nɔvi amegbetɔwo ye ta nɔviwo mele mɔ kpɔm be kpekpea míawo ya míele ame aɖeke dzum o. Nu ɖeka ɖe si wòdze be míawɔ ne wòanye be eƒe vava anye egbe alo tsɔ alo le tsɔ me o. Nu ka ke nye Aƒetɔ Mawu la ƒe lɔlɔ̃nu? Nu si le vevie la eye Kristo gblɔ. Marko 13:35. Azɔ la minɔ nu dzɔ elabena mienya ɣe ka ɣi dzi Aƒetɔ la le vava ge o. Eɖanye fie alo zã titina alo koklo ku atɔ alo ŋdi o. Bena ne eƒe vava dzi ɖe mi la ne magakpɔ mi le alɔ me o. Ke nu si gblɔm mele na mi la mele egblɔm na amewo katã bena minɔ nu dzɔ. Nu sie Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ elabe mienya ɣeyiɣi si me Aƒetɔ la le vava ge o. Eɖanye fie lo alo zã titina alo koklo ku atɔ alo ŋdi o. Minɔ nu dzɔ. Eye nu sie ta míele miakpem ɖo hena dzadzraɖo wɔwɔ le míaƒe agbe me ale si wòdze be míalé ese me ɖe asi alo awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu lae. Míate ŋu akpɔ mía ƒomevi vovovowo gbɔgblɔ le agbe me le míaƒe MCGI channel la dzi. Míate ŋu alike eye subscribe na míaƒe channel la. Afi ma le nuƒom tso agbemenya, agbeme nutinya vovovo ŋuti tso ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me. Ke míele miakpem be ake la be míagadze míaƒe dzitoƒo xɔse nusɔsrɔ̃ gɔme ne Mawu lɔ la. Míadze gɔme ƒe Dzinuewolia ƒe ŋkeke 31. Esia anye Dzoɖa ga adre le fiesi me le Ghana ƒe gaƒoƒoa nu. Ghana ƒe gaƒoƒoa nu di ga 11 boŋ. Ke míele miakpem be miakpɔ gome kpli mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃. Nu si dzi míanɔ wɔwɔm. Mele mɔ kpɔm be miaxɔ míaƒe kpekpe la be mianɔ kpli mí hena nusɔsrɔ̃ tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe se nu ne Mawu lɔ ƒe Dzinuewolia me ƒe ŋkeke 31. Azɔ sɔhɛwo ƒe kukuwo dometɔ ɖeka le ŋkeke siawo dzia. Eyae wogblɔ tso srɔ̃ɖeɖe kaba ŋuti alo maɖe srɔ̃ le ɣeyiɣi si nedze la nu o. Yeta míebia mía nɔvi amegbetɔwo nu kae wòdze be woanɔ dzadzraɖo na hena ame siwo dzi be yewoaɖe srɔ̃. Eye mina míaɖo to nya si ŋɔŋlɔ kɔkɔea hã gblɔ ne eva dzadzraɖo wɔwɔ na ame sia ame si dzi be yeawɔ srɔ̃ɖeɖe. Mina míakpɔ esia ɖa. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay magkaroon ng stable Godo job. nu si le vevie la eye nye be dɔwɔbi aɖe nanɔ asiwo kum. Wo kple eve la ele be woazɔ ɖekae. Ele be woasusu nyui awɔ ɖoɖo tso enu nyui. Edze be dɔ nyui aɖe nanɔ asiwo. Edze be ɖoɖo nanɔ anyi. Nu si nakpɔ dzagbagba na aku egɔme gbã ale wo agbenɔnɔ anɔ na adzra ga ɖo ɖe gadzraɖoƒe ne wòanye be nutete ma le asiwo si ɖate ŋu azã le tsɔ me.
Ejebe wanya nu siwo yewola. Uheyo plogado. Nuka ki avao. Wonya agbe nonosime agbe sinoge yuwala. Yeta la bawa butamala anu ni awododo nyechu anu. Ela bena sronde de la menye nanesi la bobui o. Hafina de sron la ayda bena butama chonu gba bedine la besoso. Nududu ano anyi na lebiawa. Kade ano anyi. Ela bena jado hafi adesron abutama cho anu ni. Ela bena ela bobui la gɔme dzedzeme kake ne eyiyo va le yim la akpe be fudena mo vana yeta gbala ejebe do biare na no anyi alebe srontowo la ma adafu na wo na wo gbetia gbe pozazan o eye elebe wa drado na de visi jige wala la le wo ko stronde de gbe no la no mala bobui ba do da asisio na no asio be bieto ele bijige wo kuma eye ojebe na digba biagba wo to na digba biagba ejebe na drado be nena kwa amesie de na la afina da strong ele na dragado ejebe do du na no asio na do du mala asio ola bobo toto no ama alo sesena ela bana de kwe na ba ad wa gbawo abano jiwo lauji ita na the strong la ala bana jirado ne bana no do kusi ya ma agbona strong de la ye yawo ala monsieur la do on bo the strong la ji do bia de gba na won to wo chom ala ba na strong la asio ebila asio la amama sesena o ba afina the strong la wono komo kukuba wa do be vie gba laba do na no asio na wo no sosron e na jirado afina da strong la laba do oduade na no asio na jiragado do na achoma alaba na eba jibila ma asasana o laba na jiragado do ba majebe na wo kaba da sore dema o laba na adrado laba na nya so he siwo la son jimbi wa da kaba wo gbena da son dema da drado mawo mawe akala na eba ko manyenye kwa akpaji ajebe na chi ale ojebe na no yeta na de ka kuyo kple de jubiyo la ni strong nugba ni nya ko suku de do nugba la bana strong de ava na wanye bana jiraro na nusianu na do bia de la asiula ala bobu bana kpo non ada alo strong ada ala ba aga na no asio bana tem awo nu la do kuosi bana tem awo wo tiatia strong wula ganamia wo kaba la strong de dema o emia de strong o la bana balaba yuna no ajijem na o de gbagba bana se wo agbe la gɔme eye na strong de enye na nesne dive la apledo nam yasi la luka tavi ena pipi bla tobo pipi bla bobo enyi la bana amekel emia doma na ele didimbe ya tumola ma bobo no anyigba eye wabu enu konta nanu la asi wa menye bana na edo agoma anyiki eye metenu enu ola na amisu kata kwela na de gbogblomo bana amisia de asi motutuma eye metenu enu o alo fiakali sina eyina aba kpege kple fiabubula mabobo no anyi eye wade adanu na atenu acho akpe ewo akpe amesi cho akpe bla evebona ejijege
Kena mele nenema o la, adɔ dɔlawo aɖo ɖe ame si le mɔ dzi vi gbɔna la be wòabia tomefafa le kpikpi siwo xlẽ la me. Nɔvio sia ɖi fia be eɖe Mawu ƒe nunya si Kristo fia la, Aƒetɔ Yesu Kristo fia esia be ne wo ya ele didim be atu mɔ la, ɖe mabɔbɔ nɔ anyigba abu akɔnta tso enu be yeate ŋu awu enu o mahã. Elabena wòanye be nedze egɔme eye mate ŋu wu enu o la, esia la anye enuŋutigbegblẽ. Yete esia mɔ koe wònye, ale natu mɔ ko. Nu katã mele gbɔgblɔm mɔ tutu koe wònye. Esia le abe simiti kple atiwo kple tɔ siwo nazã awoe. Gake la, bena awɔ ƒome alo ame aɖe si be yeaɖo ƒome anyi la, ele vevie wu xɔtutu siwo katã woatu. Elabe luʋɔ ɖeka la, ele vevie wu xexe blibo la katã. Aƒetɔ Yesu Kristo gblɔ be viɖe kae wòanye na ame ne xexe me blibo la katã zu etɔ be wòabu eƒe luʋɔ mahã. Alo nu ka amegbetɔ atsɔ ana agaxɔ eƒe luʋɔ mahã. Yeta agbe le vevie na Mawu wu xexe blibo la katã, evi ƒe agbe, srɔ̃tɔwo ƒe agbe, vi siwo nava dzi ƒe agbe la, nu siwo le vevie na Mawu. Yeta mɔtutu la ele be nabu akɔnta tso enu, ale nawu enu. Nenema ke wu ne edzi be aɖe srɔ̃ ale be adzi vi. Le ŋkue dzi ne ŋutsu kple srɔ̃a wodze egɔme la, esia edze agbenɔnɔ tɔxɛ aɖe gɔme le Biblia ƒe nyanu. Agbe le vevie, yete wòdze be míadzra ɖo nɛ. Vi la, vi si Mawu ana esrɔ̃tɔwo la, enye nane si le vevie wu xexe blibo la katã. Yete ne wòanye be na adze srɔ̃ɖeɖe ƒe agbenɔnɔ gɔme la, ne mele klalo oa, esia tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽgba 29, eye Yakobo lɔ̃a Rahel, eya ta wògblɔ bena masubɔ wò ƒe andre le Rahel ta. Elaba gblɔ bena enyo be matsoe na wò wu esi matsoe na ŋutsu bubu nɔ gbɔnye. Yeta Laban elɔ̃ be Yakobo nanɔ ye gbɔ ɖe via ɖevi suetɔ ta, ɖe nekpɔ dzadzraɖo si Yakob wɔ mahã, lebe woalɔ̃ nɛ be wòaɖe nyɔnu si wòlɔ̃ la ƒe andre wòzã tsɔ dzra ɖo. Yeta dzadzraɖo wɔwɔ la menye ŋkeke ɖeka koe wònye o, be nedo go kple ame aɖe ŋkeke velia gbe ko ne yi ɖe amedzrodzeƒe kplia, ne alia wòle la, mele teƒe o. Ŋutsu ma melɔ̃ o ne alia wòle. Ne wòanye be ame si le wo dim mele klalo o la, ekema nu manyalae nanye ne wòanye be woe naxoe ade me. Nu ka tae? Elabena ya naneke meli wòatsɔ na wo o. Lɔlɔ̃ vavã la, enye lɔlɔ̃ si ma ahe wo ade fukpekpe me o. Ne mi kple srɔ̃wò la mili la, ma mia anye nubialawo hafi aɖu kple mia viwo o. Eye migana miaŋlɔe be hã o. Nu ɖeka ɖe si woŋlɔ ɖe Mateo 3:33. Midi Mawu ƒe fiaɖuƒe la kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbagbãgbã, eye woatsɔ nu siawo katã akpe ɖe eŋuti na mi. Mina mia akpɔ xɔse ƒe ŋutinya aɖe.
si mia nɔviwo dometɔ ɖeka si le Mawu ƒe hame la agblɔ wo ame si nɔ Satana ƒe hame tsã gake la wotrɔ esia esime wova se Aƒetɔ la ƒe nya la. Nag-umpisa ang lahat dahil sa mga tanong sa puso ko. Esia kata dze egɔme ɖe biabia si nɔ nye dzi me ta be nu ka ta Mawu le alia ewɔa nu si mele eteƒe o. Nu ke wòwɔ esime amewo wɔa hlɔ̃donuwo esime le nugɔmekuku sia wɔm le yaʋalawo dzi la meva kpɔ ha aɖe si woyɔe be Satana ƒe ha Antonio Lavey ɖo ha eye mege ɖe hama me. Ɔnɔ nɔ asinye le suku kɔkɔa me tsã. Mete trɔ woawo hã kple nye dzi xɔse la. Ewoe be mítu míaŋutɔ míaƒe habɔbɔ. Enye nyewo ƒe nunɔla la. Esime míedo ago la, míewɔ akɔnuwo ehesubɔa gbɔgbɔ vɔ̃ la. Nenema ke mewɔa black magic. Mewɔa adze hã. Ŋkeke aɖe dzi la, mía katã míeƒo abe habɔbɔ ɖeka ene. Wobia, nu ka adzɔ ne ɣeyiɣi aɖe me la míehaya ʋu eye míeva fi ɖevi aɖe nyɔnuvi. Mía awu eya eye míatsɔe ana gbɔgbɔ vɔ̃. Ŋkekewo va le yiyim. Ye ŋkeke aɖe me la, mete le alɔ̃ dɔm o. Mesi radio eye nyemenya o. Meva lé blemamɔ ƒe program la. Eɖo to eli nɔnu ƒom tso anyigba ʋuʋu ŋuti be Mawu ƒe dzikudodoe. Dzɔdzɔmefɔku aɖewo dzɔna ahomuyaƒoƒo kple anyigba ʋuʋu. Meɖo to si Mawu na wose eƒe lelãme si le mía ŋuti la ɖe míaƒe vɔɖinyowɔwɔ ta. Be do dɔmedzoe ɖe mía ŋuti gake metsɔ ɖeke le me o. Mía ɖoɖo la mete yi edzi o elabe ezã aɖe me la anyigba ʋuʋu gã aɖe dzɔ enumake. Mevɔ ŋutɔ eye nyemedi be aƒea alo xɔa ne mu dze dzinye o. Medogo ɖe xexe. Ɖo ŋku nya si nɔvi to eli gblɔ la dzi be ne wòanye be anyigba ʋuʋu aɖe dzɔ la Mawu do dɔmedzoe. Mekpɔ dziƒo bo eye ɖeko meke ŋugblɔ be nye Mawu le ŋkeke ʋi aɖewo megbe la enye kple nye habɔbɔ mi dogo eye megblɔ na wo be edze be míatrɔ elabe Mawu edo dɔmedzoe. Esi medogo kplo vɔ la, enumake medi nɔvi ŋutsu eli meɖoa to eƒe gbe le malɔlɔ ƒe program la dzi. Vivivi medze nufiafia xɔxɔ gɔme eye mesi be hã menyo be ŋutsu eɖalegbe nanɔ wonu o. Ewoe be medze nye ɖakpakpa gɔme. Le suku la medogo Sister Abi. Eya hã eɖoa to nɔvi ŋutsu eli. Edo nu sem be mayi. To míkpli ƒe dziɖeta ƒe nusɔsrɔ̃ me la míexɔ nufiafiawo. Mate ŋu aɖe egɔme le nyagbe me ale gbegbe si mede akpe na Mawu o. Be nye menya nu si nye dzi se le ɖokuinye me vavã. Nya aɖeke meli mate ŋu azã aɖe egɔme ale gbegbe si mele akpe dam nɛ la o. Nyagbe aɖeke meli si ma agblɔ elabena mekpɔe be nyemenye naneke o gake eyɔm. Menye ame maɖim gake eyɔm. Menye ame vɔ̃ɖi tsã. Menye Mawu ŋutɔ ƒe ketɔ gake la eya boŋue le yɔyem. Menɔ viviti me
echo apa asiwo Dzoɖa lem ba aglobe va vinye usia masana la dokunya ma azo nuvevi dometɔ ɖeka ta me le akpe dam ɖe na Mawu la eye nɔvi ŋutsu Eli kple Daniel ƒe dɔwɔnawo na bubu aɖeke mele asi ma gblɔ o be melɔ mi ale gbegbe akpe na Mawu be ezã mi abe dɔwɔnu ene mi la menye luʋɔ mawo dometɔ ɖeka si woɖe esi wònye Mawu dɔ mi ɖo ɖa ta akpe na Mawu woyɔna be nɔvi ŋutsu Jeremy David eye esia nye nye xɔse ƒe nutinya la. Iba't ibang istorya din po ng pananampalataya maaari pa rin ninyong mapanood. Xɔse ƒe nutinya vovovo li si miate ŋu akpɔ le míaƒe MCGI channel la dzi si miate ŋu alike eye miame na amewo eye miasubscribe na mi kple nya ƒomevi vovovo siwo ŋuti mi le nu ƒom tso tso Mawu ƒe nya siwo miate ŋu akpɔ le afi ma le yava la ma dzi nenema ke hadzidzi siwo doa ŋusẽ ame kaƒo hadzidzi siwo miate ŋu ase le teƒe ma hã nenema ke míegale miakpem hena míaƒe ƒe dzinuwɔwɔ ƒe ŋkeke 31 me le míaƒe dziɖuɖu me nusɔsrɔ̃ sese la me mina miase Kristo ƒe sewo eye miawɔe le Ghana ƒe gaƒoƒe ŋdi ga 11 miewɔ dodokpo aɖewo be ɖe miate ŋu akpɔ ame aɖe si wɔa dɔmenyo ma hã azɔ mina miakpɔ nu si mia nɔvi amegbetɔwo awɔ ne wokpɔ ɖevi eveawo dɔ le wo wum eye wole kpeɖeŋu aɖe biam mina miakpɔ esia ɖa. Pabili po ng pagkain. Anong pagkain? At kanin at ulam. Ɖe míaƒle nuɖuɖu aɖe mɔlu kple tadi ɖe miɖo yewoaɖu le afi sia ke woe ɖe awonye nyemaɖu. Kain ka na rin, bakit sila kumain? Tubig na lang po. Kain ka. Kain na lang ka. Bigay ko biyo. Natuwa ako Azɔ miɖui edzidzɔm be wova gbɔnye le afi sia. Woto nudzraƒe vovovowo nu katã wova nye teƒe sia. Ɖevi mawo ƒe nu wɔ nublanui na wo. Miawo miɖu nu sia. Nye ya ɖeko metsɔ ɖokuinye de mia nɔvi amegbetɔwo ƒe akpa gome be nenye nye wònye ɖe. Mekpena ɖe amewo nu kɔ naneke mele mɔ kpɔm ne o. Mawu ƒe kpeɖeŋu sie míewɔna. Menɔa hodzoe ne mele kpekpe ɖe nɔvi amegbetɔwo nu. Nu ka ke ase le ɖokuiwò me ne nakpe ɖe ame ŋuti tso dzime. Mídzo míaƒle nuɖuɖu mɔlu kple atadie. Vɔ peso eve koe le asi ame ɖeka koe ŋu aɖu ge. Ke woe ɖe awo nye meɖu ge o ɖeɖe ko.
Anyu. Makpɔdunu azãsi va yi o. Wɛɖui. Ese katã tɔwoe. Parang sobrang ito sa 20. Naghihingi sila ng tulong. Esia esogbɔ akpae peso bla ava. Wobia kpedenu edzebenya kpedewunu. Elabena susu dzinyuie le wo si. Enyo bena na ŋukpa. Nusi le vevie la eye nye bena kpɔɖo blanui na nɔvia amegbetɔ. Godo. Ne ewɔ kpeɖeŋu la, ese agbugbɔ ava na wo. Geɖe. Enyo bena wɔ kpeɖeŋu wu nuxɔxɔ, dzidzɔkpɔkpɔ wònye ne nakpe ɖe ame bubuawo ŋu. Medze maɖu nu o. Ake ga geɖe mele miasi o. Ame ɖeka koe. Peso bla ave koe le asi. Awo hã ɖui. Mesiame ne ɖui sia. Peso bla ave koe le miasi. Enyo. We nyakata miate aɖu nua. Mekpɔ nublanui elabena azãsi va yi la nyemeɖu nu o. Wo yi suku ga mele wo si o. Labe ɖeviwo wonye ele be woaɖu nu. Labe ele be woatsi. Ne nu sia adzɔ sia yi la. Adzɔdodo me la. Dzidzɔkpɔkpɔ nɔ eme ne nana nu ame bubuawo hã. Le susu be woawɔ esia pepe na ame bubuawo. Wole nuɖuɖu biam. Mina miakpe ɖe wo ŋu. Dzidzɔkpɔkpɔ le menye ne mewɔ kpekpeɖeŋu. Mɔlu ko midze miaƒle ɖeka egame le miasi o. Medzi be nɔvinye ŋutsua. Awo. Eganam nuɖeke o. Nɔvinye tɔa ɖeɖe ede na nyia. Nu katã medzi be yeaɖu nu o. Miaƒe ga mede o. Ame ɖeka tɔ koe. Ye ta medzi be nɔvinya ko na aɖui. Ewuia ɖe ne dzi be yeaɖu nua awo. Ega mele miasi o. Miaƒe ga mede o. Peso bla ave koe. Enyo ɖu nua. Wogblɔ be ega sue aɖe peso koe le esi. Ye ta nu katã na mi nuɖuɖu zã alia. Megblɔ be enyo. Woaɖui ko. Woƒe nu wɔ nublanui na vava. De nuɖuɖu siawo la. Miate ŋu akɔe dzoe la mia nɔvia ɖe hã meɖui o. De mɔlu li na nɔviwoa. Evi mele asinye o. Mate ŋu awɔe na ame bubuawo. Enyo ŋutɔ be nàse le ɖokuiwome ale nàkpe ɖe ame bubuawo siwo dɔ le wo wɔm la nu vevietɔ ɖeviwo. Mawu gblɔ be miana nuɖuɖu ame siwo dɔ le wo wɔm la. Pinilit namin na pagkain kahit wala silang pera. Gusto naming makatulong. Midi tso gbɔ be woaɖu nu ako. Wogbɔ be ga mele wo si o. Elabe midzi be miakpe ɖe wo ŋuti vava. Ewɔ nublanui na mi kpɔ ɖeviwo dɔ le wo wɔm. Eta megblɔ be migana mianye ɖokuitɔ dzilawo o. Mina miakpe ɖe ɖeviawo nu elabe mienye be aƒetɔ lae de eɖokui fia le nutilame to ame dahe dzi o. Eta anyo be miana wo nuɖuɖu. Elabena nuɖuɖu geɖe le miasi.
Bamiaga chow afu ola anyu awu miate na amu buadwi. Aka apatola nto. Yisima nyapa ajodudula na dengogbe. Labada nyenyebe ese nyano anyi o nyanya no kela ba joko. Selamani si na sala do kumala umatung agbe la nyagbe ma o. Yeta ese enye nana si wonu kunto no sina sala do kumala na penare no bi amagbato nuti. Pena wa pada nula mau pese onya uhiadak mala amesi penade amanuti lanu o. Nana pada mabu bo nuti la uhiadak mala ma mado glaba maga twena o la bana de jumola amabala wu ni fa fitowi nusie amabu bo blona alabo ma wo pada nu o globo ina amachivon plaga mesi amenyenya kuhe o afisi watwe aye nusi Mawu jibe ya kola mawula yenya sususi la asio hana epasaji wawo na wonye ba mesi nti na kpedo kuvia twela manye wo kuke o wo senye ba na wo koda nu nanu amisile nu biawo ya amisile jijimbe ya ganu la asio la maga trojola agbo o esenye sela yeta na amadala na biancho asio mala wo doda senye na kpedo wu na amada sila nu dumla atenga winawa nawu na ula gadimla biwa prondula finaw no ma khafa hana o ma ko senye ba kono blami na koda dalawun we pasre sibanatun awe seru esia hanyi binaw na awa nunyila enha avanaw. Gaya nga po na sinasabi na sulat ni Pablo sa Efeso. Abale si Paulo panungongola ble na Efeso tot tada pipi enyi esi nyenye bana numisika amesia mewonala eyake wa hocho apatolagbo nenya dola alo abradevi yeta na awa nunyila ado jidenube nyisi amada wonala eyake wa hocho apatolagbo edela nye dola alo abrodevi esienye miapa xɔse tumoto deka sinyela ajiwom la MCGI lama alo Members Church of God International yatato mau pekpedem tunlan pokpomala nyakata miila nyanobi amagbatogbo tumon gugu ma okulaba egbe anas nyanobi ado la sansima papanga wali klimi ado no kajila ado la kajia ado ha udugura heke bayuwa ate nyanobi amagbatogbo nabnutu Benedict la wugbo nanimaka kwe nyanobi yawo leke piena o nabnutu Benedict la sansima papanga. Kuya efi na amesio kata premier program lado MCGI Cares abale so groni enala the viewer the viewer tang aglo view jilaw de ka jilaw ya bedi tu baba dada sa ko pobla andra hala ala bagba jem be ya kwede ya woni adan na de bisu la nduduwo drum ka jealousy akpada kanyo po ajodoga na wajra nusi anula peso alofa anewuzana eyo kokona ama wawujila apam evi nyongi atola wosi ukata da stronga ko la akpada kama dada Razon eglobe chala fiasa no yisi kaka yeva zanga hena via prosku de nyawo weba gama gabalo wosi na ajo adodo azo dada Razon akweba ehia bayiwa koda yonyawo ayi epa pia yo bio kula dawom kaka umala gaga da pona nanto
Dola ujona gaufu boyo atma ranan inye esia dada Razon akpe benenami mon popo penyapo nukleo ida kuku chuk kemi yonyi nyateng adre funau biade ya kelen kekesia jili ne ine tentra nana dan disia bayila mitendran akem menyene nanto ke agbadi de na dranana anamyanya nusimadra do yade alapa ana alapa atom ani ba tede alapa hamo ni na choja ajodo do magomi akpede kaya akpede ka kui napapaikot na po ninyo yun, Nanay Corazon. Azon de ateng achogama akpong bubudejia azon miaw nyenya mau ko hamebio alo MCGI la mo nusia demla mijibe mia ademia no bi ambotogbo aba nyateng awoda mau ko seji hana papada mo na miamiaw yeto mau ko bladu kokoma bemnyanya mau ko do nusia de hana dɔmenyowɔwɔ sia wa demia no bi ambotogbo ta pada nusia de la miasi nawo dohi ateng aze bawo ajodo gala na adan gogbo nyana opeso akpe aton ese adanawa na wonu jajra alaba wanyewu ajodo ga eyaki naza akpo vida achuma beshagba na wonu jajra ma na makanu nana de halamiasi molukotoku bemyacho akpada ugbeshagba pe hanya wonu Biblia ha lamiasi face mask lanu dudu andewo si alabana I akomala akwina wokuma Biblia ma eye na ano akhom alaba akpo vida acho amagadawu wanyeba nyado jidanu simawu atem awalan mokpomba esi akpada nutiwo yada Corazon akpada nuwo wogbesiagba pe dɔɔdui nyauma le mokpomba azansiana wa ajododo esiana namla nugan onye akpe gede naw akpena apetola nawo ha esenya monu jiato alaba nusi nyemya padre kukula nasu miasi nyenya alesi esia ajo adohi esenya monu si jimiato alaba nya dzesi akpa gede esia amaw ko dɔmenyowɔwɔ onye dada Razon bemyanya dɔnu suada alaba maw ko dɔmenyowɔwɔ na begbo eye bubula maw to onye eye bijibe myakpo na ko apotola ko dɔmenyonyo be akonu da ko litegbe edua bedodo da wona tawo eye be myakata myano anyi de kai eye myakafu maw ko dɔmenyonyo eye adi akonu da ni popo le yi yokatam sa lugar na kung saan po kayo naroon ngayon, Nanay Corazon? Afisi na de wojijibocho afima. Malapit lang po. Malapit lang. Majijibo o. Ayun, sige po at maipahatid na Zoli kumazo ayi. Madalan niyo po yung inyong bigas at hindi po kayo mahirapan. At kung alaba maipaglilingkod, ano ho? Nyaplo ayi apomi. Iye nanali. Nyateng awo akpada nutuo. La
la papanga la MCGI ƒe takpeƒe le afi ma. Nana li míate ŋu awɔ akpe ɖe ŋutiwo la, woyɔ kuna ƒo míaƒe agboa. Ele ʋuʋu ɖi. Ena míanɔvi amegbetɔwo, nu kake míawɔ akpe ɖe mia ŋu. Ƒãa ne mienye míaƒe xɔse, le míaƒe xɔsea me o hã la, míaxɔ edzi se be esia enye wɔwɔ ɖe Mawu ƒe se dzi be míawɔ nu na míanɔvi amegbetɔwo. Yeta ate ŋu aƒo míaƒe ƒuƒoƒea ƒe agboawo. Nenema ke ne wòanye be lãme gbegblẽ aɖe le nuwò la, miate ŋu aƒo nu kple míaƒe dɔkita la. Esia fãe wònye. Míazã esia atsɔ wɔ dɔmenyui na míanɔvi amegbetɔwo le sãnsi me. Nenema ke takpeƒe le miasi le afi ma hã le Apalit. Eye míele dɔnɔwo hã gbɔ kpɔm, ga ɖeke maxɔe. Kpe ɖe nu sue si míate ŋu awɔ na wo la, kpe ɖe mía ŋuti, na axɔe na mí. Mawu tɔe nye kafukafu la, dada Razon. Kpe ɖe nu gã wònye na mí. Togbɔ be negblɔ be esia enye nu sue hã la, na míawo ya nu gã wònye na mí xoxo. Tɔgbia mamia yɔvi nyewo le suku dem le Lavadad. Le nyalawoe, le mɔ kpɔm be woawu nusɔsrɔ̃ ma nu. Yo, nublanuikpɔkpɔ li tso Aƒetɔ la gbɔ. Wole afi ma, yeta ɖohi nenya ɖoɖo siwo míewɔna. Yeta nu kake míawɔ akpe ɖe nuwɔ la, le afi sia eye akpe be nexɔ mía dzi se. Akpe. Nenema ke nye hã akpe geɖe. Akpe na Mawu, Kuya. Ye nu ɖeka ɖe si dada Razon gblɔe nye be ema mía yɔviwo labe le yi sia me be natsɔ ɖeviwo ayi sukui la, woke gã wònye na dzila ɖo. Yeta woda akpe geɖe na Aƒetɔ la elabena ema mía yɔvi eveawo wole suku dem fãa, ga ɖeke maxɔe. Esia kae nye míanɔviwo ƒe dɔwɔna le MCGI la. Eye ele susu bom ale si wòadzra ga ɖe ɖo. Yete wòɖana nu ŋdi kanya. Dzina nake, kpɔna nake be woatsɔ wɔ nuɖaɖae. Yeta togbɔ be enye ame tsitsi gɔ hã, ele mɔnu aɖe tom ale wòakpe ɖe viawo nu. Yeta to sia dzi la, nu siwo na wo la, awɔe be adzɔdoga ɖe anɔ wo si na woƒe dɔwɔwɔ la. Akpe na Mawu Kuya. Akpe na Mawu Kuya. Míanɔvi siwo li kpli mí le MCGI St. Simon Papanga chapter. Elabena MCGI shine. MCGI shines. Bi edzi anɔ keklem anɔbe lem na amewo. Míelɔwo Kuya Daniel ye Sabat ƒe dzigbezã na wo. Mawu tɔe nye kafukafu la. Akpe na Aƒetɔ la, akpe na mi. Yuda kuku. Bo míaƒe programwo le UNTV la dzi kple MCGI channel la dzi. Aƒetɔ la medzɔ mia nu nɔviwo kple ame siwo katã le kpli mí hena míanɔvi amegbetɔwo gbɔ dede kple míanɔvi siwo hã ne le eka dzi kpli mí kple ame siwo le xexea ƒe akpa vovovoawo siwo le míaƒe wɔna la kpɔm hena kpekpeɖeŋuwɔwɔ na míanɔvi amegbetɔ. Míele dɔwɔna la dzi edzi anɔ bele na amewo anɔ keklem. Ahedada la enye kuku, enye le Filipi ƒe afi sia ɖeɖe ko o. Míate ŋu akpɔe le be ele dzɔdzɔm le dukɔ gãwo me hã. Azɔ míanɔvi amegbetɔ aɖewo hiãtuwo la, míekpe ɖe wo ŋuti
eye esia enya akadisi de fibitida Dɔmenyowɔwɔ si nye Mawu la on ana nyana bi bato la MCGI shan MCGI Dzoɖa la ama. Everything's changing. The world's not the same anymore. Some of it's for the good, some of it's for the bad. Tuit ang jawab saya kata mundu nenek akar kompeten nia maka idala nasau ida lakoi rekognisi nia kata antau sira lakoi rende ba malu igus popula saung bagai nema sai vítima também maka tenifir ba marama. A lot of sad news. This kind of sad when you know that people have more priorities in their life. They think money is powerful, and that is already for some people. They forget to pray. Kapatid sa MCGI o members ng Church of God International. Keep on caring. And Mawu pa hamala kama odola ni Egypt ya no ka klam. De abrir a torneira e eu ver que tá caindo água assim da minha, assim, Owa avu chisia sima pola pochia jijo popo onye ejijomi ba chile miasi baba. La bana MCGI enna miapa dren kukula fa amanami. Nusi miate awo la MCGI winami. Afi echia na va nto siamala. Esasana nami be mia pochi. Chia doli ka chia manyu o ka azola anyu be jale si mokpokpoli enya yaira nto Dzoɖa nyada kamala asinya mada agoma alesido kepada nusia levevi nava chifa nyago o nyatepi amenyi kedo gala kakasiama. Echila enya nusianu la agbe nechimeli ola nugumeli o nechimeli ola nana kameli o chunya ejima kala mada akpana Mawu namiawo siwo va de chida afisia nami echila nechila miasi la nusianu sikura chinutila la miasi bena cho asi akuchiela enyu bade biawo ha no la kumla nyapa no kula no won esi apere nga onyena mi ba bieto mia bio Depois dessa pandemia, a gente tem passado por dolala siapa nya magbela nyetu fupo gadoma aha gadoma yeta asra nyedogo amesuo jinyela wosi abanyawo anala bala akpa gadada nya gbada kamali matonga zanta kana Mawu nya fupo babala enya jijonto bala anyigba nkumala amado la aba MCGI fa hameyu ana hala nana won siwo ngoda Mawu ko nyawuma
Nyanusi di punto ba amado gala anyi ba seji cho upa gamo do anyi aloga do anyi hona Dɔmenyowɔwɔ nusiala wala bobo ba amola we da ma la susumba mawe ta mosia ya ta mata apene ba aya ewo asia ba wana kama na no tumu papa nusiala anya na siwo no punto. That's a simple Japato. Because when you help people, they always say you get it back in return. So I give thanks to God for bringing these people, like your church organization, into our lives, our place here. And a community like yours, a group like yours, is Bobo sila aba asiana asianya nudu motora kasi wejebe wa George nan ameshama akpo baba. Nila mokbomba nyapa avala na kakata alaba nya pada amagada upa agbanuti abanya ana. Obras en la iglesia de Dios y eso espiritualmente te hace Gomala ese mau penyai wo ni amaye apena mau dan fia da lata dan ye gomala MCGI mala ese anu gai makpo nududu do na bo kakanya adagba popo namba nyama gada MCGI lama amesiaman ya Dɔmenyowɔwɔ eye senye haba fanla esima na chodo kudo dona siamala adogo amagado nudu nana amomala una nudu jila joyen baba apena Mawu aba Mawu pa ko anala Mawu pa kakalila nyakla alaba wakpo Dɔmenyowɔwɔ cho akpedadama I akpedadama wosronu ales wada akpe elabena wawini amagbanto so strong akpedadala eye amese wala over zumo tata hena Mawu po kapula akpena Mawu akpena Mawu akpena Mawu akpena Mawu akpena Mawu akpena Mawu Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Bukla kafu kata auto unya tipi. Ina apadana apakala ak hena manpo komisi dan na nalu kesiaji. Eye
Nyano visiu di klimi la agbe pen gaji la sansima papanga akpebe yoda kapli nyano visiu kata ha la kapa apa mau ame visiu kata la mau paham kama da apa tola be eji helemon poponam be nyanya do nu suada ada gua apa tok mau nu sukata tola pot bugula nyanya do nu suada na mau pot dɔmenyonunanadɔ do adanya no bi ambo nyawo nyela mia pam aka hena Dzinuewolia pun ke blaton bode kia Dzoɖa gana pega popon diga de ki ya aja ya apato Yesus Kristo pa so strong nyela mia pam be mia a subscribe na mia pa MCGI channel la Members Church of God International for channel yi la amate ha la afima nyatem akpo nepa MCGI digital clinic pa kaƒomɔ dzesiawo wawe ma alebe nyatem akonu kple miaƒe dɔkitawo na wanyebe enyo be na abia nyaɖewo dase na eba miaƒe yo alo miaƒe lãmetɔ ke hekpe ɖe akpasia nu la mia agblɔ be nyele akpe dam na aƒetɔ la hena menukpɔkpɔ sia si su miasi le efiesia eye be woɖe mɔ be mia aƒoƒu ɖe miaƒe program sia ke akela miawo kple mia nɔviawo le kam la mi edzi anɔ dɔmenyo wɔm anɔ kpekplem ɖe edzi ke mia agble aha sia ɖi na mi adzidzi si gblɔ be sialesi Mawu li kpli mi la kpekpe aɖeke meli si miate ŋu ado dzi le eme o. Ahadzidzi sia gɔme nye dziƒo va anyigba dzi. Nɔvi nyɔnu Joyce li akplɔ mi le eme. Va se ɖe nuwuwu tɔgbuiwo la metrɔ o. Va se ɖe ɣeyiɣi si me wòdzo. Ele Mawu dzi xɔse la me ɖe asi tso nu si wòate ŋu awɔ la nu. Be Mawu ate ŋu awɔ nu sia nu. Nu si ko enye kple papa mieto eme fukpekpewo. Nudzɔdzɔ aɖewo siwo mele mɔ kpɔm na o. Ɖe nene ƒe nu siawo ta la, míaƒe xɔse le Mawu me la sesẽ ɖe dziwu. Madalas kita napagdaranda na igaganti sa'yo'y pagkukulang. Hindi ka masusumbatan, pag-ibig mo'y sapat magpakailan pa man. Aking naunawa ang iyong pagsinta, hindi ka nagpapabaya. Sa gitna ng hirap at tusa, unang sasambitin pangalan mo, Ama. Ikaw ang may sasambahin ngayon hanggang sa darating, sa dalangin at pagdaig. Ngalan mo ang babanggitin kahit mahirap ang buhay. Minsan ay may panimdim, basta't lagi
Maraming salamat po sa Diyos. Sa atin pong pansamantalang pagtatapos, muli namin Apa nak mau ke bola banyak atong bola ni galamnya pun hena apa dadak Dzoɖa nak mau minamnya kata miaduk bada naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa apa to nya mau Panginoong Hesukristo, nya fufu nusu kata to lamia apa to Yesus Kristo pun komala fufu nya la apa dam henan kekesiu nya misa salamat po alaba nya gatu Dɔmenyowɔwɔ lama ake mga paglingap at akpe na eji lamia takpom upang sa gitna po ng hela da chon la emanami hirapang pinagdadaanan namin sa be buhay, la fupekpe iyo mala kapayapaan ng puso, nsuma tumila la agbasia mala pag-asa, tifafa mayroon kaming Diyos na lagi la mopokpo nano nyama upang kami po ay be lingasin. mau la miasi la nya takpom esieji Lagi kang magpaumanhin hela sa balam nami esieji samahan mo po ya ta fufu esieji la aming sama-samang mga paggawa. chamnya po dadau kami Po ay maihatid sa aming ye nanok plimi ang iyong mga lamnya pon nauma magliwanag sa kanila ang iyong bamia acho jojo jinye la ayina nyano bi amabato ayo wunya tepela naklan uma na amin pong laging boma bumok popo la agbasia ma o unawa sa amin ng loob ba mawadali sinye yi agbo esiei ang mga kapwa-tao eya amesi sa agbo manami bibo ang mga anani plot nyano bi amabato siwo di klimi la pekpe matum kalooban. Sana po amesio la dolam lahat ng aming amesio mopopo budaw maghatid sa amin anusia nusi matumyela magpala ka po sa mga kapwa-tao namin at mga kapatid na tumutulong sa kanila. pada nyano bi amabato plot nyano biaw siwla pada nuwana una bi amabato lan amesio la nublani popo wam Araw na yun na yung itinakda. Kasumpong kaming lahat ng iyong edu badaba kekasih sinadola magkaroon kami ng pag-asa o nublani popo na asumiasi ba mopopo na sumiasi hana wo agbama popo ngbadudula namin fufu ang balisa ng aming mga puso. Marami pong ya nyakata sa pangalan ng aming nye chomnya pa jimadi chichu blada asioma akpe gedenao le miate la Yesu Kristo pon koma amen. ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos. Minamnya kololo mava sucupnya fufu maula bola jifu manvan plak do yo sucupnya apa to Yesu Kristo ba bakula babukula pada kawo esei wa abunya pe joji tibi amen.
Paglalakbay sa
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Hena bedudura. Manalangin po tayo. Novyo minamya katanya aduk beda. Ama namin na makapangyarihan. Mia fufu. Sa pangalan po ng aming Mau nuso katanto. si Kristo Jesus. Nagpapasalamat po kami. La mia apato Yesus Kristo pangkoma. Upumya la akpedam. Kakalooban mo pa rin. Be nyeteng la gadum danawo. Kala mon poponami agbe plenusan. Nakararaos kami sa araw-araw. Namya wamya padoda siwo la agbe siama. Besiagbe Adriami Chokaka siama pa afoku sima. Akpe dawu amatak popolata. Patungkol sa aming mga kapwa. Nyela koko puna wala siama. Sa aming lahi na Demyanogi amagbatauta. ng mga kahirapan sa buhay. Nyapa jijimalata. Salot, kalamidad. Wu amesula adadaw matum fupekpu. Dɔmenyowɔwɔ. Esia docho bola siwo wanu siwo meje ola penu wona uma. Kapoponu blanina amesiwo la wo kafum la. Dede na pa amamau siwo la wo vom la ta. Akponu blanina wo. Nusima tumye la no plimi. Ina hona amesiama siva bawla hala jidumda nusinatem awalanu. Jukompa tataw la asyum. Bawala bana upa jumavyu. Cho amupa tataw basara suitoji la konji dopo. Wala bana ya tau wao minameno bia mbatau apata uwinya miapa mopopo Kayamanan sa buhay mga walang pinag-aralan. ubaba nana kamala miasi la hakasiama yenya agbanga manyalaw Sa araw-araw at mailigtas sa lahat. akawunu blani popo de namikuku Sa buhay na ito. Nagbesiagbela wademi acho chochon katama. Ye gawula fufu. Makapagliligtas. Awenya nusa si atem ahonamya palubola. Pakibakuran mo ng iyong Ya nutimya fuku kuna fufu. ang aming mga sambahay. Ponu blanu nami plawo nusa la nya papu mauha. Lebieto mya bifiu.
le miadzilawo, ametsitsiawo, míetsɔ míaƒe agbe kple xɔse la gblẽ ɖe asiwo me. Míetsɔ míaƒe dzimaɖitsitsiwo katã gblẽ ɖe asiwo me. Míexɔ edzi se be esia yi ana ŋutifafa mi le míaƒe dziwo me. Esime míeʋu eme wò dɔwɔna gã la, akpe geɖe na wò Fofo. Bubuwo kple kafukafu katã tɔwoe wonye tegbee le mía Ɖela gã Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Tanggapin natin ang basbas. Azon minamia katamia aho ya irau. Lolo si chufu maula bole jifu. Manuvava kple doyoyo. Si chumia apato Yesu Kristo bo. Pakple bobo pula pe de kawo. Esei wa adu jidemia pe jiuma tegbe. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo